asobokoreri bwo murai bwense ase 0 goika 10 inkerengo kiuramwe 9 aseki I was born 1967 indo Kenya tekera chete Kenya chete Kitale. We had moved to Kitale in 1970. That was the only time I chete Kitale. Kenya maybe achete kusisa bari bere. Kenya tega siaiga renge State House. And I want to thank him for bringing independence to this country with others. But tiga siaiga renga kwa na Nakuru hotel rukwaya oya na Mombasa hotel rukwaya. He never moved in this country akolega asiaiga okoro. Ayo onde Moi akasoya serikali. Yes. Moi na temetenere mna akolete. Yeah. Kibaki akasoya serikali uru muruire. Tatari tiense yamanye gento kagendrete. Umusani no Uhuru akasoya serikali twale ko marande. I remember one occasion nani yasanya bire. Uhuru ajide function akanyire ko rusa 2 akaja kuja saa 6. Okoranga maisanga ngendo getaka kalire. Umusaji okoboka kera mambi umuyigwete ngusiale. Mambi umuyigwete gale Mandera, mambi umuyigwete ale Kisumu, mambi umuyigwete ale Mombasa. Musanya naro kolega asimuna Ruto. Bono nginta atenga inkianda. Umuntu okotegere mijanda y'abantu. Onyekora. Iye ndongere mawatanga ne chinkwana choka ukwana. Ngana aja gusi akakwana ya airport, akakwana igoro ya University ya Nyamira, akakwana intikangwana mangana South Mugiranga. Akateba ngepara kuri Mochengo. Ayora baka marone chebe kwerambi akatebe para ekoru etawe ende etene ende esoke nyama ne chebe kwerambi mbona ji wiki ibere abantu bajaga ngeni bintaho kwana bosa mbiriyo tiganko boli ekero mukungwa nyomiru airu bolito bolita boko yakubura kigima. I want people and I want to tell you by the way without fear. Chibin Devion Ruto atebenga chakolenta le Kenya mpaka ngo Kisii mpaka stadium. Yeah? Ibin Devion si atebenga chakokora lega. Atabi collect 2027. Then you can ask me question ngata kolitigazi, but I know we will achieve that. Umata bantu baje otobachikura. It's a good number bantu bareje na sha bachire nyagitari yakani. Maruira bakani. I strongly believe. Abananchi baukwana mangana ya bange yanko boli by the way ndero na kolengeli abina na begusi na lenge viga ole badi ngacha gusimune mbule kutu kwibuli ngana ki onya sata ro chiri turuta mabera embule kutu abantu bagwatendagira kangangia abantu baukwana. Remember before Ruto took over talingo mutana ro lentire mbura niko kwana iki, but before he took over ntu wabwate throughout for over 1 year and a half inchara ya rengene. Ona abananchi abantu baba poisoniri mbali batagitebiro. Mwana muna wacha kaka Sagero kubolekero kyabo girango. Is the truth. Ona wikandiye asenge nyita itekero kyabo girango. Asaba anta abangu mate siasa no kongainire. Abanga bakungainire. Ekinta bwati. Abanta abange bagacha kotenga tigandi tebe negative things umonta obuli mu bororo. Ubuli mu muntu volunteer gachagu na bali toma etege ndo gachagu atagita okolera enseye dirigency kera ko tanga ne president yiteta abana yayitete gunsi atete abantu ba umuntu volunteer tebibago Nairobi kurwania abantu bali bago demonstrate. It was none other than gachagu.